Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Sembut Menteri Rang Ba Kejelah Ba Preston dan Song ha kesingi balang ka Sauteri Ujembang Arajar Afuar ulaong ba sorkar kamsim la menjur matla yaki kendon belabu daka harijan panchayat komiti nak bentawan penkendria yaki lais pa saufuar ligi longyeng ki basa hatem yo molong ha kejing kran bigilap sai kubor ba Preston noong ba klem atletien ki don gijing dawa bala terwa daka harijan panchayat komiti handai ke sorkar kandang hab ban bishar swa bin pa bin klem dakshim kerkie ya karai. Cuma ni ngamla ban ong kumnu dan rei kemopi kadon ke jisya bagi kibu iki kendon nak kalian juga tu komiti juga ka harijan komiti ka bagi ai sangi ha tu last meeting ka bangai kendu pati bak kibu iki kendon joki dan rei kamut ban ong ba kata kendon joki ka ba mangi na gomen hilapan pediang sispa na sispa de ka bangi akut kolong lap syai hi ka tu sengi ka misong meeting lu bagi ni kindon ke ba pibu kalong ka ba mlalong ka ba namar ba pi ka poi ka jingya kren ka jingya ka meeting ke jongi pat kiru kalong hadin ba wat na kalian ka high court ka advice beladala ban ya sort out dan ban settle outside jong ni ka court tenak radau ka pelong ba mangiru ikot na kalian sokar ban ya kren ban ya sutu jumut baki kenang ba nila ban perkeria ya kita masuk baki rukin mi kita masuk ke basai kajing sisa kalau baka jaka ngidut kam hab ban le ya jaka bah ban bu ya ki ha kawi pat jaka dan dari kata ru mo pi hoi ki demand kan ni katai dan kalian jongi la communicate te ha hadu karai kalau bangang ong ki to ngin mentang ngin prepare sama ngin kalian pasti government ya ka ka bangin dei ban le nang ta jong pi bat baya kan ni ngin sale sien ngel IT ka Urban Affairs Department kita nge walk out ya kan ni bat hadin balade kata ngin pha saki bat hadin nang ta ngan sakot biang ka meeting sai sin bagi ni kenduk bat ki den rei la rajia pat len rei la rajia pat ba umpoi kata ka ji kren sanu sanuru la da kim hun badai kata ngamla ban ok nu no komot ka ji ngakun kan yai piteng namar ko malong mata kan ni isu ka dan hapo ka high court mentang kasong haka Urban Affairs Department namang OP walk out ya ki detail na dong sodong kenang ba ngin communicate sa kiru ofsi ya ka ka bangi sko de ba nilaban le ka ba ya biang lang ka ba makiru kanung ta ya kasa asyong joki bat kumjuru wat kitu kinong trei ki bla trei ki don ki ba ki don ki casual ki don ki permanent jom ka municipal bat ki we ki department apa kejela ka jomi jadi kuat iba lakon menurut makiru kinbiang pan nakaliang jong kasurkaro kan